ni tak thu su ngai ho zo silabon chaw ni tak pha tuni tarik som le sagi ha thani February kumsanil som ni lenga ni khuin ni tak thu su alangai khom ki detiu Malaysia gam lungpul khopia cheng chin mizo nupi khat kumsom thum le gup lak velmi apusal umlo kala mel he lo ten ain sungu lutin ala thatui ha numin a hile doyu ge tia he chinin aumin chin state min det township a umahin apusal to Malaysia gama khusa a hiwin chapa kumsom mi aneun apusal to February tarik som le thum zanda git pm vela ki pak taka phone call le ki ho hi dan thu gi het am hi ki gin ni jing kalama pusal na sema po dok chu sunda som lekhat em velin apusal inang tung phadin aji chunga thisan chu amudok hi Malaysia police ten case a bolun azilu postmortem bolding police ten apudok ui South Korea actress Kim Seon kumsom ni li mi athisa mu do ti thu police in again hi police ten a thi na ji he chin a hi nai lo jikin chui chin na ani na lai ui kumsang ni lepaku khan career board alapanin kimin entertainment industry in alamin thang paingal hi Korea thupung tu khatin atak lang na chun kim loi te khat ainu khulai leng dinga dali min somnga pm velin avachile athisa mu dok thu again hi kim hi entertainment industry a amin thang toin drama role a pangkhak na te chu a hi le high school love on listen to my heart le huin classroom ti ho te hi zan tagin secretary of state Marky Bro in Jerusalem alabo hi Israel tung dogitonin President Donald Trump in Israel in apoi moma majing galvan 1.800 heavy MK plus 84 bomb tampi Israel gamin al thot lut hi 1.800 heavy MK plus 84 bomb te me kumsani la somni lia Israel gam tungding ti himale President Joe Biden ala tutang hi himale President Donald Trump in ala deliver kit hi Iran Lebanon thu zo talo Lebanon Iran flight te Beirut International Airport a boarding aphalta lo jikun Hezbollah Lebanon government te kala boina chi thajingin US akipat Lebanon thu adong danin lenna ahung leng lut a hile Israel kap thadinga hi tin US in alagian hi jing tarik som legi thani kumsang nil som ni lenga 11 am pat Kuki zo puitu hi na solution theina dinga peace rally ahung ki bol hi ku hi tale Vaiphei cha te atam thei pen pangding in het sakna ahung ki bol hi jigul hun hung sai dok tu le public movement phataga chi thak theina dingin mi pin le pan na sataga la ngai hejing koma pan ilak chit di wa hi YVA lam ka block sunga unit zo si atam thei pen pangdinga kahung chi lui tin YVA lam ka block in het sakna abol hi India Prime Minister Modi tunai cha US gamsung ave thak na chun Kukin USA President Donald Trump king in lekha alapiwin Manipur gamsunga kugite ki tha ki mat na thu ho ki sugyan theina thu ho husung weng sung ho pan meite hon adel dokun hungmen rai e suksit pikna chungchang thu ho chu US President Donald Trump ale het sakun kukiten ki phinna bangjat ka bol wangun aphachum pun chule kot chan hekna ka pik lut wangun Government of India in Elim sakpui tin le Donald Trump ale het sakitui Amil sign buffer zone asimin ji buffer zone chu ho khel thei ta puin ji ka chun hak satna lin ta kugiten ka tukun state government chungin tak sangna ka nei ta puin kugite ho ke ho le ke ho ki vai hom theina ding India dan pinu ya SA demand ka bol hi alo ting theina dingin Prime Minister Modi khuta umahin ahin la tuni chan ama thip bekin amna la hi tin le alagian ki thi Kukin USA na gen bena chun USA President Donald Trump nangma thanei na nuya chamna lemunna ahung ki sim do ding hi ka kinemun ke hon la lo pina ka gel do jing ding wa hi tin Kukin USA in alagian hi Committee on Tribal Unity ko tuin thupun alabol hi jing tarik som legit February kumsang nil som nilinga ni pha le Kukizo Council thil bolna hi Kukizo cha te political solution do na dinga peaceful rally public meeting hung ki bol hi namsung nu lepa nungak tangwal zo si gamle namlung si jala pangkim chit dingin het sakna a bol hi jinga rally ding himale shutdown lo ding hi
zinga kangui khopi sung chok rally sunga bazar ki khak ding hi zinga hungpang ding zo sin van vom ki van chi ding le het sakna abol hi ji thu hi eri house hon tu zana mipi het dinga hutang sap ding hi tin le het sakna abol kit hi tunta ga ding news ing ngai thak thei ji chan chui tan tin entertain la bonun umnum le mang pha